Umunyonzi ari kwishyuza umugeni amafaranga yamuzaniye ku igare. Reka tubereke imva n'imvano uko byaje bigenda nyuma yaho uko byaje. Aha ni muri Masaka mu karere ka Kicukiro, aho twakwita aho bakunda kwitirira Ikabuga, ni aho bita Saint Manuel mu ikona, aho umunyonzi yari atwaye abaherekeje umugeni na marene we bari kuri moto. Bageze aho bita ku ikona, basa nk'abururutse moto bajya hasi. Umugeni yahise asa nk'uko mwabibonye, asa nk'uwusaze, asa nk'urindagiye. Aho twakurikiye uko byagenze tukabishaka imva n'imvano y'aho byatangiriye tukahabura. Ubwo twakomeje gushakisha uko byagenze, dushaka kuvugana nabo batubwira aho baturutse nako byagenze kugira ngo uyu mugeni ase nk'uwakirukanka mu muhanda yataye umutwe. Uwo mubona w'imyenda itukura yari marene wiwe. Uko mubibona ku mafoto hano ku mashusho G7 TV yabakoreye, kora subscribe ukanda akazugira dukomeze ikiganiro. Ahangaha umugeni yabaye nk'usaze, nk'utaye umutwe, nk'umerewe nabi ubwo yururikaga kuri moto. Hano ni Kabuga Saint Manuel. Yakomeje kumera nk'umuntu wataye umutwe, umerewe nabi cyane, aho twakomeje gushakisha uburyo twakegera marene ngo tumubaze, tukabona nawe basa nkaho basaze. Bigaragara yuko bari bavuye ku kiliziya, bigaragara yuko bari bavuye aho basezeraniye, baza kwiha urw'amenyo, nibyo twakwita urw'amenyo muri quartier ya Masaka. Aho twakomeje kubona abantu benshi, byatangiye ari ibintu bishimishije kuko baje bavuza amahoni, bavuga neza, baganira. Bageze hanga Saint Manuel baca Kabogi, baratuza, bava kuri moto baruruka. Tugirana ibintu bishimishije, tugira ngo nabandi bagiye kurinda. Kumbi bakimara kugera hasi, bakimara guhagarara hasi, umugeni yahise atera induru, ararira cyane, asa nk'uwirukanka. Baramutangira. Aho umunyonzi nawe aho yakomeje yaka amafaranga yiwe iyo yatwariye bagenzi biwe, ariko akayishyuza umugeni. Bari abanyonzi batatu na motari babiri. Ubwo bakomeje kwishyuza, ariko abamotari bakomeza kwishyuza, umunyonzi bakomeza kwishyuza. Uko mubibona ahangaha byabaye nk'aho umugeni asa nk'utaye umutwe, asaze, arigaragura hasi, ivara ayikuramo arajugunya. Baje abantu benshi, bisa nkaho ari donerewe, ibyo byamucanze, byamunaniye atawamenya uko byagenze. Baramufata nabwo biba nabi. Abantu bari bamutinye kumwegera, ari uriya mukobwa ubona w'inzobe wakomeje kumufata, uwo bari bazanye yahise yirukanka. Abantu benshi cyane barashungera.